omwanchwa naende nakwarigeria sichinga gichia bene kingma asogo koletera umurogori bomba teri wechuma na rituko ria rero nkwira na turasi chinsemo chia maiko tokoletera yo moito one of our own upcoming artists chinga tambe igotoko genda ria sibitunu bitu gusi twagenda ari Kenya twagenda koligia bateri baitu mbarabare lakini nanda begunyarikana chinsemo chia diaspora tonyora ba chani baitu abaito naende baimukire mase njoko matokeo manene ntukulia ndo moko koletera moito na tumanyina kia korokwa nande ngikia marete da somoroberi yo igona kwariganirie eye nabagusi global radio na inche walieta Jeremiah orinotiri kwariganiro pia mono mto konsi wa kire wairire bia mono kegima ono jeringo manyete lakini oyo korigeretio mutegereri tagumanyete batenga ngakyo kwa nana enimo asa marieta ngoro kudanish musibuli ogoti wono Kenya bakandikire Constance bona that's why mbata marieta very Constance ogoti wone gerna na rogito marieta yobere kana nyinyole to Constance Danish ogoti wono gusie gerna lengo ba ikunuka Constance mbama iti Danish boedoro bigona sobo Danish barago te sobo Constance yeah bona that's why ngoro kugolin na de ke usindiro ngoro kunde busubuli igose no ngaya Chicago. Bona ndate very kind of Chicago. Nyali bali masaba. Nyali bali masaba. Yeah. So mheshimiwa Manduku that side. Manduku ansema. Yeah. Ndo changani manyeta salia. Yeah. Angena nyantura go ya rorega. Yeah, nyantura. Na chete nkora ateli nange usina chete kampi ali ngaira bateli bane. Na mangana mayakema. Iga bakora bolinga no people. Need the people. Need the people. The name out of 4. Even though mugakona kuru Joshua Nyangao. Yeah. Joshua manyeta buna misi lakini Joshua Nyangao that's good. Yeah, bona re Nyamira. I think I know the place. Yeah. Na rata lile gusi yake koni Nyamagite. Mbiya kegima. Ono itanganayo mutangi kusoma kokoti. No, bone enanyole twisa omwisike bweka asabana bane. Mwisike bweka. Asabana bane. Yeah. Mbwate three brothers na inje. Comfort. Wow. Mbiya mono asante sana. We thank God. Bono tutohage na tambe kigima. Kwa gateri. Maitu na monto gatera. Kwa bwata bantu by surprise. What happened? Naga tell kale like chi choir but nalinge single artist. So bono I used to sing alpha choir. Kale na chagite na metro. Didi alinga alirando milmat. Naga tell but ika Davis. Yeah. Kanya kwenda alpha. Ngasoe choir alpha. Okay. Na serete amani choir for amani ya Nyamanyete. Yeah, bono igikira lende okonyole kerongo endiga aliga depending emudi obwata bono kwanyora a song egocha sometimes nabura nyole kole mad yeah, it happens. Yeah, so onyogot yani nabo if we see egocha like something comes depending like how yani go depend na igwete litke so ganyora na my mom na igale into church so much akanyagonde no matter you have a talent Njo te kole kole lia matera ina nye kumubekera nyombe kerandi ndete sometime kana inge ni bwatrenti omwana oyo gatatu akanyagonde na amali ya kwa yo mama ono ko to si yo mother no my mom ni woli okay isire akonyoro mwibulio kogote winga no bwate talent but isagude thinginga mwibulio ria laiziri ndolende konyoro kwa bero monto manene but isagude thingi ari organize no bwate kewa na gateri ko kale pathfinders lakini bono nanya gotera njiweka yeah bono mama ka kerai aroche igagande na you gotera bia ali kunya kombwate stu ngotera to ingo ko gotera gwikanisa sta mwato ma family ogoti yeah tu atera nwe nyumba ga kera
ndendete nduaga terire sana mbuya sana bono agacha kanyole group ni nagwate yo gusaba yo mama na kyagoro Agnes Murawogote ono matari ni mama nyati wale ekera tatari ale conference sana wale kera abese group yo gusaba bakumira nabangina banye gusaba akambeke group ekero one of my son yarwale wale kera mbeke group ya kama wate yabangina banga oino materi na chale koje materi dio taraba dio taraba ngai okora kodi ko banyo uno ya na nyagonza bere na nojo kole wono ngamubuli mama ekara tu mama kunyagote abantu njendali gote na ya rusia matero bete sim akanyagote bye bantu na uno materi na nitigara gotere rosi kwaya ne akanyarundi bwese te rosi kwaya no na no materi akanyakundusi sko igona rosi kwa igoma elio kanyora ngwateri no bona ibona ngachinga mubekera matera getega ndire na inge stress da a little bit tutaragenda bwa kantongale wakwana kwa begeta matera simi igo kware gotera kwa record ya bone ekerongo yandie gari highway mono it comes ekeronde njebweka oseni bana abana inde njebweke gari na lieko happen depending on my mood so I remember I was mad galo si gote yunga chikutumira mama ndeto wasatera gote uno in your life and you can sing any other song but this one don't na one ere go like go depend like so most of my songs is praise and worship so kerongo drive kana iguri no kuya go ikango sesimi but record mbuya sana ya manta banga karaoke na wakagocha basi ngana kibako linyora lakini witanga ngodi ngara rontore digital wataga simi kwa beka at least kalama tu kaligie te wamana ko bataiga oyo mugwa gateto wana tenera tengera kole te radio cassette oliwateli no record yo kwa yegoro ugacherio gipatu witanga ngodi technology ya chile to advance de bono whatever ngotera kwa renge gocha ni babo miro yani yo mamurende nero ko segeta buya biyanga you need ko gando record agantangaza saba ono karango gosobo wabero ona tasogati amangana jire wazaka na aya akanyoronde bwenso no yo matai mora kibina ko soki watana bwata matere jire sims bono how do you compose your songs ngakiko jarosi so like no injebeka injebeka ngala skiri ngakio ko nyara kwa rosi ngakio no bwana no tubuna bono gotera buno go wajita sieshindwa igo go bwate like bono I've been praying for something bono ngara it has happened so kerokiaba that song just came that moment ngate Mungu asiyeshindwa aishie mbinguni ngangea gosaba ikola alafu then that's how it came igo a situation ya gerete ukarosio goteruko no like it was a prayer and then it just came like I don't know a situation ya igo ogasaba ingana gitega ikerana ogatenga bono goikante binya sainga mbia mono ikiara taliko sikupanga yani timpurane tukoya ro ininjera ngongo sana like that yani kwanza umuseno ene simiana boniga ebwate ekwenda matera manga yeah nade go ikole ko at that time osoko ko kora ke go like una ka oche okweba otera kwa gutanga ni kwa ro setting goroki the first song waro setting kwa song na tete ko koro yani na koro setting na tete ko koro sim 2019 January iona liyo cha geta gotera yeah 2019 January na tete ko soke by then na lakini na tete na ni wata tete kwanza ko soke na koro seti like 2018 November ngataka ko soke tale moja but they happened ke kore kero na ro siti goteruko ngago kongosi go kaera ngabwata ngande sumusongo no way songo ko yeah I remember ngamatevi this is the song ajiko ko you and yeah this is nice ago denga tango make a beat what do you think neve
Akande yeah, it's a good song. Bona lakini rende ne bili peti njoma nya. Dani igento kelio kwa na gakinkebe gose. Kwanya to muzongo. Na mo na rangire tisi mi by the way. Wale gona gosachi ko. Na saji tina ki ni studios na le. Chiranga. Bona nganyoro muntu kuro ku engineer mat. Oh, okay. Dala seuto. Okay. Yeah, I think you might. Wende Sandy Lake area ga Kopera. Yeah, Kopera alianga na George Bush. Yeah. Pana ngaenda se engineer mat. Aka andigeti muga geta mugotu gacha. Atokaenda ya studio gete kalensa iga Mansfield yansa mat. Ke friend yae. Muga bagakaba gotu. Bakangolele keyboard bagande one after this. Then you go to the main studio. Wale kana agenda. Engineer mat bagakora programming. Kana the studio then I was there like 2 hours because I had 2 songs. Na kolto kotero kwa tena me and my house shall serve the Lord. Me and my house shall serve the Lord. Yeah. I think I remember the tune. Yeah. Na kugo tangani na forever you are the king. God and forever you are the king. Yeah. No, na recorded this song. Is there a time was ankete na basani ora gotomera nga tegera lango go gotero kumbuja koli. Yeah, I did, baka I remember. Na with some friends ba never alpha bambua this. In fact, how was the feedback? No, I don't have a good voice. I have even that message somebody wrote me. By the way, that's very important. Yes, upcoming or upcoming artist na mambo atatoka ile yonze odinga yokiri nilibe tokunya kabisa. So I have this guy agante inagaki. No gwate kipawa yokolike song batokunya. Ogotera korogumeka. Ikera bantayo bakogoli batia matera you can't na ndento gwate accent tera matera yiko. Song eto ya to. Na bante. Ngaki koiwete. Asende na iwete like bobe akaigora kini bone ngaigubo be mono ekero mosacho na roje message muga konekera roje message ngaigubo be mono njande titoro chipa kandwa iwete aga jogging iri gagote yike mai ya tembe tabago tako orosio moyo kero to accept positive na negative criticism ana agangani na bokulikira abantu baoneri bati to baseko tera yorindiyo yorindiyo boneriyo ngatiga rende ngarwatiga bona bego nachitenga bodi some ladies bangonye go finish kora isa praise and worship na rego chaka baito yani bako Yeah. So abantu batena abatero kumbia kole nandi I don't think notakire bantu bakokonya. You can sing alone. I think that is the time when I get it. Yeah. So ugacha muiga God bina kole tabantamo ngakubikira matera you can oh my God Danish. Nkigo ganyet. Alafu unuka ini kale jumuga kon. Kama tenki ko gache to materi nyo. Yeah, in fact, ina dabatenga enchungo record free. Yeah, because we could not keep that. Yeah, ukamuenka chikamune hani ukache to materi nyomba chush. But I thank God manyete abantu abangena pale toko segeta abantu bate bangango to enjoy bale but I thank God you took it the initiative I ndoka agenda pale mimi sana. Yeah. Ona gotero ku kwa soki. Yeah, amatero zinali recorded. Na ndio unagwanta tio tumegusise Josh. Musani records. Na ningekonaka. I thank that guy. That's my friend. He's a great friend by the way. On the way your new artist place. Musani na Recho Nyarangi. They took me in. Yeah, na ratumira abasani bana bange gocho musani ekwanere na recorded irondigari no nyamanyete ekwa ile karo na ruonkaro ranga te gocha karo asibuya. So ngaja ngaenda katebe ya musani ngaya. Hakitege my position. Na bajete makota basi. Na gocha ni artist kuna bako na gocha. Infante ngo anda tingu siole I could not think any further. Utatiga gote binga.
na ngeri Josh na nganyore tayari nane nuri no bona Josh ya jiteiga Josh Nyarangi is my home si yani seito na erange neighbor yaneka bona tu agateli nere Pathfinder gocha bona tu akinete nere bona yanga muno muisukominto oh yeah that's good muisukominto makena makali tolenga ine sister I guess ya kubwa yeah so bona kababu na ne sister yane na chikoro elekera na chiko mubekera matera ine bande aya igango nyara to ayitwa ya gole bona ine bakangira nyumba mwabona batu barekodere matera mwabo iga no tumna tu isanse na batu bakorete yeah bakandagerie yani bakangira uno mwana obo bakane musani no yani no murugia erecho nirecho Nyarangi ya bakandagerie bakankolera kirengendo njikobo bante ya you got this breathe in ekego kwanyari igencherinde bono ogusegeta muntu onde mwensi upcoming artist yonyukare guciore Nairobi igona gochocia ko bakonya elinde banyako bakubeka mariyo yabe the right way na bandonsi no Tanzania because Joas nanyole na igolete studio Tanzania yani nyama na dengo tarari sana na watu murogoli olia imba kwa akili kuramyo kare Tanzania kinse Uganda by the way to plan to mo chike no yaga bono is a good opportunity abantu baite grabanyole bakore mirimo bono ngotera ki by the way igona renga kwasoki matera onzi alina komekirite 16 yonzi lakini bona kabaji volume mubere osisa to ibere because Joshua tete tigatora akora ayaiga turakora etorene kia bantu ba correspond because inachite nesimi abe ande ibekoko ande karati goko tigata choro so yani musani yani ga chorete the best one but kina anda kingo tebia bateri abange bakire niringa ekero gwakira se buna bono ko irega ari ase mechanic tandi ngwaza bateri mechanic inga nyerosi ya inere igasi asomerete abateri ngo bateri ngo manyete inasimaji injira rosetio batera inasimaji ni ndete ko bugwenjera gete lakini noyo egasi ya no kore ko diorosi na maite na ikora bokuya so I'm happy ngwa better flexible agachora ngora bono you see the outcome bono nje na jetonga bate bono ntone nje noyo indo ahora ngabate ye sister ya Nyarangi na kibono inje noyo indo bono indoro na kimogongo so Josh na baisranse te oyo ko enda buna musani abaisranse te buya agatika kirengendo by the way ke kwa rwete Tanzania like 2 weeks before ngirane agaisaranza 2 weeks tugakora audio na tugakora video David na kia minyoget yine gasi ndini sana bono asa matera to chagero album ya Tanzania kotera ke bwanje kabisa asa matera album matera nganje by the way ngora soka Ogatera nganjete ainuliwe. Yeah, it's a praise and worship. Yote ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Bwana wa majeshi. No konde nganjete 2 songs. Okonde nganjete na ki milele wewe ni Mungu. Ni forever kwege song but ngaimba Swahili part. Okay, yeah. The first song I made but I made yani I changed it to Swahili. So I sang it twice. Ngagotera kabiri abantu bade bari konganizinga ngotero moteri uri usuna likwaru teto ngotero koma ina ya ndo bakubetinga ndoje to gota moteri watera koli kwanza ngwale ngegosoke koli koli no ni bwato moteri okuruku moli moli ke muntu by the way na umerana tena yara na inchega na rweta antu umereta ali jena no sali ensemo but she was able to recognize kurua sabando gati so ni manyete so moli ke muntu ingonya ko moli ndebye style y'abantu barama konya chiko kole research ali amaguru na bwate problem so litu kondirale ngensa mono so wana wa bateri wetu tuarure na era tambe una alengenya gitari yago chiko soka so
Yeah. Tuamuita fiete by the way radio once in a while. Yeah. Bona ndirale ngense pi. Bona kunya Josh ntumire hotel kuna karara ngo se kwa beiro. Ko yani antumire tena karara. Anyora ko preview. Gotara soga kabisa. Bona modi. Nganyora lense to jirio mnaru wale to bona. Tabu ativesa na kya karabona. Aiko bana ngaroti gamatene ki Mungu kaliko ko na kende yon because ngoshe atora matera nere nkondomira raya yabona njenga muteyima ki ti kokonya kolera mono kara igungo gotero ngamubekera siyeshindo wale ganda moto mirasi yeshindo akarwana ta go kiringa neye wekasange era bana ta medu senkoraera yani igaro chine kwa okuya kole na de haro agatebana so agashe group nera bwate umuchango yo muchanga bwate group bona agashe group bona abantu bachaka gukora ikikorwa bona ngate Josh go bwate kawana basoke yeah na bawasoke te lakini dende ni Mungu asiyeshindo maite ni Mungu asiyeshindo na ndena nchete ujumbe roro na bugirio gatero uko kuna twago sangeta ale twashare Facebook twarale group chinde feedback ya bantu mbuye bago na gatebanga amangana mbiyale na at times muntu tali kuchuma yangange kegenda hono mmetenga torage na tame lakini challenges injire kwa na sawa overtera yao kusene jijo discourage tu monta tena liogiro lito yi na America le pangana besa no besa kwanza jidinta diverse nje bintu monena na ngole ne binge naenda Kenya ria nganyora abantu bachandite sana ngebuli njengi ngigekora njinya sako ngakeregenda ngigekora njumaite before yani ngikerongo chiko sabege ndango tenya sawa nendole kanere na ndina bakondole kanere yasa na ndo koroka yeah wone I'm happy turanyora challenges nyingere maybe na kerogo chaka kuchigati we never know lakini mnatuguna basopa chi challenge golo chia matera nyasa chia matera njira dinda njina hotena na jite mwa musani ngaisaranza iga bakandera bro na ndebuna na jite iga na boto kunyo kwana na baro bunji tinda rola ke ndonye challenge sikaro nyasa na swe gati mbuya bono kirokene ndara akora wanole bantu ako chikazo chotera no Kindanyora muntu but say kanisa like Alifa one of the ladies na ligite ndio chakatere kanisa muiso ndio so tere kumuiso ndi kwa bitu iga bantu na kwa nya matera YouTube ngagwago search irieta Constance ose Danish yogoti ose Constance yogoti go popa wago search Danish yogoti banyanyore ose Constance ni ndio mbuya kigima mwako yo mo gosebirire muto ngayuroje aya no gwakorira gosena ni ndo esi ni ane bata matera mange bono linde kuna jage tena Josh na ndiko mugako nara ngeli baga kuruanga ki genda linde rosia matera I like that mugaka kara ko eri baga musipa bago so kyo ko bate ba mugaka ka ko kando ya moro ngenda botera kwane kako ngali baga tingende Kenya nero tweteli baga tukanda Kenya ko kura mingo na bana iga ba mix bana bandi bona ndikara lenda nto ende Kenya lakini nitaite Josh atirimbo gocha no welo organize bona baga kabisa tete kora simusanire ko sin Darlington tayo yeah aba teli na bange bara nyoro gokonya kuresa ingana lia uri mario ase aba kurigereri aba gotegerera bana njengo ini college abana bali abake babata matera batere nanda matera nayo gotoyo munguru so ndita base gote ina toligotera byago serio giria yo ndiri keyboard because ibine bintaba nge twetere buna nje girio giria ne ndiri keyboard na tebigu n'abantu banderi ya aye some school batibona ndingateba ya
tiga ni nsome school leisure time yane no gote rinkirete iga ingonyora libaga na bongo to Nyasaye no rengerete gukore collab nonde yeah I do ni target target kabisa yeah wato ndore ni mind yeah ma abantu bali bandera rejo nyarangine singer so osio gotera baba tura totera Nyasaye. What is the difference kwa ro gotera gwikara gotera ni kwa ikera gotera Jones ko icho monta ogete message gotera gotera to geti picture ya Danish oligereri mukia matera ya goteba message nereri utede Danish yani uko yukuru sabanta iko wate yora mata ofo na ande kwata ngora ro kumbaro miyango enda na inde kwanya ro liba gotera yeah that's challenging na yugo zinse jicho gotera wana matera no chubuna na gote ikera ngo inde school it comes okay just come depending ne mood ya yeri tuke iko you are able kala yos yeah I'm able yeah God Nyasaye onkonye nchera lero che maybe yo mari kuna ba usiklo pole kuna ba Kenya ba usito le diaspora nchera lero che tora go konye your ministry o se impate kito play inu mora iki na go subscribe channel yane yeah that's what I ikine ginda bate thank you so much monge thumbs up lakini yo poro ko montori kama goligere just kidding anyway bien mono que mo mancho mategeria soko ba monito na oyo torigeria ni go tuwa ngino yo minto Constance Danish Ogoti chinseme chia iga Mansfield Mansfield sehemu ya Texas, eneiba ya Waxahachie, eneiba ya Arlington, eneiba ya agenda weko so we go we thank God ngana into twa chirega twa cha baada kama ndogari ya kana yeah we thank God bono mwacho mategera twa wake mbia mana soko ngenderera na samange amangana kunango na bata utambe subscribe to our channel na ande gendera go share ti video ti enchira yo katora support ya batele wetu ngenda ase their individual channels subscribe na go konyora libaga go kora hotel original tiga go na download ko YouTube ngolko buga buya kuno okanyere kiara go ga internet na data wono nyore DVD ye original nenjire yo to nyare ko ba to promote abatele wetu kwa niaba ya Bagusi Global Radio na fundi wa mitambo yo minto Alfax Nyabuto Marita na Jeremiah Olinotiri na nakohereri chinga kisimia.